baya brok norok waisa suk wan sogui rok de naika je sung tangai burara rok hinai why do we age jung tangai burara o sung mung kaisa o sung sani belaino amazing sung mung jung jotono saimano first jung achayu boni porenge jung sini life no thangai tongu te last wonge jung jotono thei thango hinai aborok jotoni reason singke aging mane sung burara wi thangmani but tabok kusteningke amosije jung tangai omor ngai tongya jung tamni bagai gothang kemang tongoi tongya tamni bagai jung jotono thei thangani nang in game di baya brok tinini o video jung baike omor nai aborok no kaham ke shaima lainai aboni bagai norok godalai tongdi ane o video pai paithak jora first listen abono shaima lainai je tangai sini dehor burara abake sung tangai boyos aboni answering ke amo haije sini body second cells abake kus by kesi sunamjak a cells rok no sini body ni joto samang rok no khelayo cell cycle cell division te kesam cells rok theithang kangke petal cells rok no formation khelayo aborok joto no hinke functional cells hinjagai tongo normally sini body wo kaini type ni cells nukjagai tongo kaisa hinke functioning cell te kaisa hinke non functioning cell functioning cells rok no sungno mothangai tongo te non functioning cells rok ke aste aste ke sini body wo jomangai tongo but jeprostini umor kisaku apro hinke non functioning cells rok thei thango tei bosungno ashuk effect laimaya but jora thangte hinke a cells rok sini body wo jomangai tongo tei boni theimani speed rok bu slow ngai tongo haike aste aste ke a non functioning cells rok sini body wo dominant klai payo but boro ulo hinke asike bangai payo je a jaga rok no poito naoi payo je functioning cells rok jungno mothangnani bagai sini body wo jaga nangmani rok no haike nu entwo hinke sini body rok take down ngai payo salbrum nu almost 1 lakh borok rok bura ramani bagai no thei tongo abake aging ni bagai no thei tongo kaisa study ni motengke tabok suk jora joton se guduk thangai tongnai borok ongka horoksa boreisi boni munghinke Jenny Calmet baprosi thei thango jepro boni umor 122 bisipni jora ango thea omar ungnani rogno thei biomedical gerontologist abredagre kobangma theories rokno declaika borok amai methods rokno naitu guje sini aging abake sung bura ramani speed rokno si slow klai manai jatke norok bo amorok no khnawai of course no amazing nangjaknai je tabok ni modern science rok amai process rok si naitu gui tongu je sini brain no si kaisa computer ro dairunani ibaya brok omok keboino sini human brain no si kaisa computer ro daironai one sugui naidi nini brain no nini memories rok no te nini experience rok no si kaisa digital computer ro upload klaire nai abobu always ni bagaisi amo haike khairu kangke nung jeno hamjago nung jeno sukamana ni musogya a borok rok bai tongoi mannai amarok jotono jung buskango dakti no nogoi mannai te apro rogo hingke nung thya omor engai mannai but abo ni tabok ni body waya kaisa computer ni bisingo ke ang omorok jotono kaisa scientific way ni tikesi norok no sao aboni bagai amaro commenta khlaidi je ang ani body wole baike thya omor engai tongnai rokhinei hambai bai prokno ane o video no paithak joranai tongmani bagai ang kha khlai norok ane o video ni thro isale gatal knowledge man kanai nei norok salbrun no omai scientific te educational amazing fact nai ni musukanke ane o channel no subscribe khlaidi video no like khlaidi te ane o video no to tiprasha ne orobu share khlaidi norok no belai keno hambai